kana ya list wa ha ya utuatua ni nyina so na 2150 enti sign na odi ma wo mo me pesa wo kame me so me bo wa ha hwe enti pesa wo kasa wo na na say wa ye cashier wo handle ska no enti pesa ye hu so we dey ye nyina 4970 ene kai na me ma abusua odi ma abusua hwan ya o mo abusua pani na me o ma me ne call dem na me ena oje abusua panyin ne je okay panyin ne ye wa jisika me jimsika me jimi 105 enti o ma me e man na ofuri akra ba mo fa kokko ena frame se me face can ma me woni ni pakro ono unim no abusua panyin be na jisika mus krament wona ne ko chai no mo di musa 30 million no de ba baba e ma me na papa na o describe no ma me e cha baby ote no oni no unia no nti ona jiska no one na frame say on the frame say me first can no emre wo e na oje ye e na o frame me ma me e o frame crement say kuma kura no o frame crement say me ne nko na e to de sa 4970 no e de ma me nue me de ma e to ska bi enu ho bi one city so for my pa wo say 105 say ya kula wa ye no ho yi o na bema na oni ma me ba Christabel so for me ba bema na oni Christabel enyin sen ye no de busuafo no mate se so sign mo so 3000 so mo de 3000 mi ba me ba cho de wo mo ne se ye buka ne nyina no ko ye 90 million e de na ye 90 million aye no hoka 9000 okay 9000 okay enti 9000 no na akola na wo fa we ne wo ye no wono ati 8 million wo de aye mu fie yo 8 mentiasio before mo ba be ye yie no meba ma me bo ye tiasia meba say no check ye no ka nyina meba before mo ba be ye yie no mo ka se mo di say ni na obo na mo nya se e ka yie no ho ka be 9000 na se mo ye yie ni wie yie na mo se ka no na ka ne ye 9000 mo ye yie ni wie yie no mo se e ka mo abo na ye 9000 e na mo nya 7120 ene ye tifiri mu okay ye be na mo ye tifiri mu no ena akola no ati 8 million akra be nia ai de oni maami ba wo ye no de oni maami ba no wo ye no o sign g 800 Ghana cedis se oti eka no oti mu 800 o ye ye no ma buka ena omo wo fa no abusu apani no e fa de aka no musiofu no ye nyina ya ho bia wo di mi ba no wan sidi ena oti ye enti no mu no omo je ya omo yi akola 22 million no edema no akrabe ya ai de ofa maami ba de ono ni na awo na akra na free mu no kumi ba no omo sign g 2200 ono omo so the 30 million e ba e or the 3000 by say fancy akra no ye fanye yi mo fanye yi ono the 30 by no omo so the 30 and omo sign g 2000 and on hwan na je ye be ma no nipa be na je be ma no hu nipa be na je be ma no ba wona na busuafo nyina ne ba and omo hwa nyame anim na omo g 2200 no ko ye enti me and omo je ye ena omo ofa no a ayi okopa abusia no ba ye no enso ete ni sika na ne wo mo no aha wono so nti ne tete de wo mo omo de norm se 64 million ente say de odi eska bie no ente me de 1 cedi credit ya se busia fambo kan ente afiabo so for Matthew say eska bie ni ho be ma no no ba no wo ye ne busia fo mu 2200 me pam shewo me ko okro no so kro be so titirifu ho na akola no abusuafo na me ko tu o manim se maame no se ko chichit kan nipa nya omobo ma ai me ko o abusuapani nso ho no ton man 1.5 na me ko fra abusuapani na me fra o mo se ko chichit kan maame no sisika no wa me be bre mi so me so de ayam wan se tama ye nyina wo ho ye busa wo ka me hu ska no se ye busa ne ka dabi o baba ya tia me ni wa ye tnasia so for am bon it is scanning the amount for money and who says scanning you me say dem one what to make your check is scan and no we na dey na 1 na 1 ji na anopa dia no kra na wo ka no anopa dia no kra na mi gina mo gigi ye no ene enya na bia na dia die ti na akonya musika bia ni me fa sa anopa no kra nya tati bia na odi ade si wa ya kata so ene so benya 50 something sabe bia me gina ka bia mo
obu sika bi ani omo sika bi ani omo asam no yabi abusian no ma kasa abusian ne kasa abusian no na omo baaye ena omo frɛ me no abusian bi no ena omo se wo no maame emra na mo ntena se na asɛm na mo ka no be kyerɛkyerɛm na me pacho asɛm no de ya kyerɛma na me pese ena wo se abusian no mo tena ase omo tena ase no ọmọ akase bẹẹma na ọno ni ọba we kra ne ba ya ko afem sika ma me ade be sisa wi ko efi abo ma me nkasa kra bi me hear me sika kwa ya be fast so dey 71 million yo say 5 million yo me hear me sika kwa ya be fa free me dem wo be kan ya de ko ikwacha me busuafo won obi a mi wo fa me be ku me baba ya se bẹẹma ni di ko nim kira obe ku me wura ba wo sa 22 million on baba say me 2 million and sell 2 million on the buy and I mean my uncle father one me Jimmy Sika. Yes, I'm no bad change me who I try me bano was some me to me. One for me and me kun. You see me here when the police 40 minutes. One could now be could obeku wa kwa be so. Obeku am not come bano ho. Kwa ku be fa what you 71 million here me 71. Na be ma na no ba no wo ye no. Say onana no ma me fa nko omo ya akra no. Bana watching won see what that and then as wa frame me and say or to enkura adura de son kora num say ne boarding wa frame me and say ne boarding to beto ba ko pe mi wu no what say na or your friend say say fa ne boache boache ma ho boache hello boache where yo boko unim Christabel yeah time okay yo time now Christabel free mo no ebusua no eye wo abusua no e de na mo to na mutu ye efa Christabel na yie no ho hyehye ye nyina de na mo ye bato na me buka fon na me mo okay adu bo mo wona mutu kakra na me so ya mo mutu kakra enti na mo bia fon ba ho mo one day ni ko sia wo mu na rutu afo no mo ana ne bra na ofo ba ko ache ko emi no on di system ni no we enti en te ni ana mo tuntu ni na mo na me na ba ko e ka te wafa ba yi ni ti obi chia ona mbi te ko e ona mo bi te ti ba ye ni ko buka no na se ka ba ti abro ti ko abro so na ka ba ti kata system to pay battery any ti million e ka e dey no nti mo yo no mo na nka chen transfer but ni buy no mo ti 13 ma mo ti 13 na no dey buy no ma no mo ti mo yi 10 na ka 22 mo ti million na ka 20 nti no o ma ti bi enti una no eje sa 2200 na mo de be boy ye na oje de koy 220 ndo oje yo na enu achi no wan kasa as papa no mo no wabusua etua na mo akose nyinsen no mo mienu na mokoye ma de na nyinsen aba ena akra no efrim mo etua na mo aba maami ena so ono so na busua be kasa ye ba na waka achi no ekwan be na ye fa so ni ahwe no na ebia 2000 na ye je ye no kra monje na mo fa hwa akra no wetu sa na mo no atori de kitana mona o wute ban de nyai te kitani nyai na ba ta no bi ta ko han o ya fara no man ni ni dia ya so de ko ma de ko bi dia mo ni dia no pe ya so de ko ma bibia se but mo friend sister na akra no wo ne mama because the sister na ka no so e different crowd from the also ka kire ye mami e na mesewia eyie ne no won sensementi no o de ne nana ma na chiriba ono ena akra no won wonti epese ono betena ase na eniama o se odi abeba no ondi adanse eni nyina ye nte e wo yasomu enti daben ni da wokohwe oba nanim o Saturday no ko no Saturday no ko oni hwan na ko ho o me friend ba ko no ko na me to akwa do mu o to akra ene den eni nsuo but mo busia fa nkasa de mo nhyeda ye ni ade nyina wie mo nhyeda nko ebusua ne na so Akoma ensio no hru
ebejo saa na abrabote etore bia na emu aye hikakra na ye de kakra bi so na adwo se ne atie bia no e ka abrabo no ho e na ye kwa yanim wasem eda wodi kan wo police station kra wasem ede wasem nyede na wodi kan wo police station a wasem enyede yesi wo ye de tene a ana wo ye de ya anka wodi mutene aha wo ye de ya anka woni mutene we metna ha na motivation we aba enti wo awutie bia me se ye de eye na wo ye de ya de bia wonim ebetene ebete aha ye de ye na wo ye de ya wonim ebete wo mpanyimfu anim ebete e wo nkra anim ebete wo titiri wanim ebete wa ayi kohwe akwafo anim ebete wo bia anim ebete wo awra anim ebete wo adwo anim ebete wo status anim na te wo menso manim etista te wanim na ye de ya ka wonim bet ya mama hewie e de ba akoma mu nsam dwumadie so ensam no ebe ono ma de eje bia hye ba bi ne de bia beta ye keka ye tibom saa ye beta ha so ejuma de ba koso we representer ne the co-panel members and producer ye ka ye tibom ha no ma ye wam good afternoon ati ejuma no faso bi ano no ya kuma mu nsam twumedie ena so ye de nkomo obremo ena nkomo ne be ko nkoko obaje say obeti say ajeta so a ebejo era eti say yo Aunty Bea oh sre kakra mami asre sre wa esre o wa efe watade na efe obrochi na efe be say na me ne kwadwo na ebo ana mo share da na em wa kra odi ni reggae be say me highlight odi ni birthday nti o ka cho say the way no be share na the birthday no onye hwe obo akra ndio ke babu na woro ne ho o so ye bibi ano dia no kra de nti o bo woro no ho anya ah babu na woro ne ho obi na ka na say wa bon naked ah babu ni naked wa so wa nya bibi a ene ka na maru do okojo wo bayi na de ya be fa bonten ai the property na odi dwene ho kro yi mo no ke be ya to abonten onye bibi oh yes was so ene mo to papa promising cra say na just obebe ni ne ba no ene de say de obepo no me nsa so be fi ana ko bo no nwotwe onchi aya won koi tumpo won asema me sorry ya fa kan ku me nsem na siesie chire ye be wie na set to from ho no anti bi nsem ha o nsem bi so ye to da ya na bibi ye ya ho te se me ade enye hwe be fa e ya kana odi o ye be fa de ma me nko ho ai ye si 2 weeks nti ye be fa adwoa eti say Erade na dom ene yesi ne nra enti any motivation say the ade na keka kwana mesi ha na no okonkro de to ba koma so say wo ye de eya ka wani mute ye enti so wa fa ye de eya anka de ni mute wo so ye de eya ka wani mute mesumi ye de eya ka wani mute papa no ye de eya anka de ni mute odi sa bode no anfa nkotu ni fie se banga enkenya ni si ye twa na da pa no anka de ni bete okay but ye fat ni je so nji ade there be yenso so but ye hwe bebi asem ni free ba ye ogigi ye no ye bank odi sika nkotu fie aye den eye asem na aba ene ye pe ne pumasi bre ene wa hye 2 weeks wadidi watem kwa na nkanya abotre ono so si okoye tu no fo se mo ni atem nti odi atem sa na wo so owo ka ni bre so what I say but ono so hwe ye wa wowom sana ne ba no wo da so de ka nipa yakosie no na ne ho kada so da hospital de Aunty Bea emu oya pa emu oya but ye jam of o hwe na etuo nko we say di aye no papa no ono obenya na nka maame no ene obi nyina ho ni nkomo because obu say oni obi gina o maame no obi gina ho o dwen say ensem no oye dey o cheche mu akere no na say no so de want me season ma yonkofa enro maame abetna TV kakraka we so onua TV nya TV ketua ewiase nyina ehu no enti se wokofie no bibisa sa enro akwatna onua TV a enti won kire mu de enti okọ TV ni so debi yesi won twa so me ba o enti won bisa se ye de na akọ TV so ebia wo me ba Crystal Benti na me kọ ho na se enti na me kọ enti ene so ma ne enye debi na ye hu ni TV so na ene se ko se no kan kwatara ni ye de ye hu ni TV ye hu ni TV so na enti ye kan try ne se yesi ye de tabo to na no eno de wo de obebi sansa ye de na ba TV so obi a wonni ma okay wonni ma sem ni mo no obi wo se ye de na ba TV ni so wonu so beka se o ebia se ni se enti na me kọ enti se wo twam na wo kire ma kire obi so enu sika na ade enti na ye kọ sie sika enti na me kọ so a
na no de on timi kana no ntum but yes ma ya so ana make kasi ya so no so be di atem okay but say Aunty Bea woni ho mini ho bi ye nyina ye ni ho ana asem ni siye ba ye kwa we police station ni ma che ne ade ne de aha na ade ne ba yes be be chechira bo ho ne yesane no enti se bibi ni na so akohia na so na obi di nkomo bi na ofo se nkoya enra ye tumu nyina amofo na mokoi enti afedi ade efie chi nyina amofo efie echi eni amofo enti e ba ne sei ene ko fa we aba be ma ye soso ye ntema be skata yu anopa enye hwe Aunty Bea yes eh Mama Charlotte on se na me ka se me bobo ska no asra ye bruni na ma ye se wa da bia nsra nye Aunty Bea na hu ya mpa ba ska no ma nya amfantonku na nsra me de be Mama Charlotte no wa bie restaurant me ma me de sa so ya kan na wanyo na unim se fufuo ne no ata hwan bi ata hwan ata anwamu ata anwamu so ye hwan me sew ata anwamu ye hwan na nso nura kakra na me o se me we na me bi hye me botom enu na me ho me di da wo so didi titifuo ni de pa enu na me wi na me bi hye timi de me sa hye me chi na na me hye me chi na me di nti e na ye se ne ye de toa afia fufuo na makoto ye so akwan no ye so akwan ne de ko ho makoto fufuo mu ye di we ni we ne de ko ho no ene ne ata ye de nam so ma me birthday ne ne odi ye chi ne ye ko ye akukọ nkwan de mempe na so we die o Mama Charlotte nya mi nhira no nya me won ma no kwate amen amen eno ma ye feel yare nka mo na on bo no ho ban ma ye because enim say abra no bran bia so odi ne birthday a da bi de ma na nya birthday so nya sa afi ne be say di bi yesre yes yes nyame so on bo no ho ban ya nyamboa next year no enya 70 years December so na da so enya 18 years ansa no be di birthday no sa ta fufuo ne ayi ne oh on the show bad ya otimi ye tie ne aya ma show ne mra wana ma show ne ma kemi aya ma show ne mra na fufuo ne mra ye bo nya me pa ya se kwatensia momu mienu e de duo de ane ayi kakraka ne ato nsa fro bi na say de o kai no enne eye world kwadwo day Spatus day ai on de very shina je se china Yehudi na obeya me no ya adwe na Yehudi na obeya because abrantie pa say pa wanye hwe pa yetimi be ma ne airtime sa kwate kwa happy birthday mama ne nyama we ya da so ho yo enti enra ye de enkomo ebremu mati minua bayi enka enra enkomo na ye boye no ho nti ho ena na omode ma ye no ene ye futu sem a ye nyina ye de eba no ye se oye de eya wanim eti nti try as much as possible say de bia obeye de eye na wanim ati wati ye ranka wati adwa so enka enche bia oba ya brefu baba betina se na ansa na no ene ye de mo ebekọ enkokọ ye papa bi wato ayen efri enkokọ na ode na adwuma sembi ababa betu yanim na oba na okasa wi a na ye nyina ya hwe so obi ka na asem wo case na wo case na seni a lawyer fo boa yen na omudi animu na cases ni bi ho no ma e wo legal implications na omoboa yen na ye pay justice e ma sankofo mu nyina ma boa yen na ya pay justice e de ama ye papa yi a wato ayen efri enkokọ apomode mre nyame ya adom achi na nwumre oduyefo abena adepa obeje na konwa na ono nso ene yen abo apomuden ho enkommo echina nyame ya adom ade ye kasa ede afa ho eye yasun maka o meside bia da aya na ebimo efi se ason ne kra no enka ye nipadua no ho enti ye neglect no nanso echina nyame ya adom a oduyefo abena adepa ene ye baba be kasa oni health expert ene ye baba be komo ma ye be fa so a ye be bo yaso no ho ban se be ya ensi ana yenkonya asumu enyarewa ahodo no so pepepe na watena se kopim no nkono hia no na omboa ne nyina yensua de emfa yaso no ehu agbozo herbal clinic o se bema tiase a ne bema ewu enti so bema ne enkoyie dia fakọ agbozo herbal clinic enyarewa ahodo a osan ehwe typhoid fever junsomu enyarewa STDs nemu wakọ bebi eni kwan so kwa kuti yare wakoti sa yare no fakọ agbozo herbal clinic na ontu ase emfama o baby mienu Kumasi de Champs May 5 Old Insurance Junction wa na ubehu o mo 0553 417752 enkran kwashiman obeyo hina himfie ho 0241750282 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown de papa udisi jaso 30 minutes na aben wheat wom emu wom soya beans ewom entinkra timidi akra from bosomi nsia ekọ no timidia kopim akokra
okita poma abrewa okita poma ontimi ndi aduane bia wo de yesa home sweet cereal legume mix bi ma wo obedi na wenya na pomodin ubenya bi wo poku trading KJT Dr Mensa Edum PZ KO ebuakwa offense tanoso na atonsu opedudu atu na so watonwa na wafrɛ omo ewo 0246697358 na 0546921728 eye home sweet cereal legume mix afi Charistic Venture say or the Zahara nupa abedwama nso a Food and Drugs Authority di won stamp etimu so den me see aduane bia ye bo hu dehuro ewo Akoma FM ene ye media general platforms din na Food and Drugs Authority agiatum enro so ka ho nti woto enro aye ka ho asema enhwehwe one file certificate ama ye mbo hu dehuro emfa ho ni sika o de breye ye mbo hu dehuro emfa ma enti Zahara nupa no so honam ya wo ya enemu wayemre oba bema unya tinka ni nyina ukodwama nso so opes Zahara herbal product ni nupa ni bi pebi to nenom na wo ho ento 0246348334 0248569335 papa akwaba la cho ho ye de nyamiado ufi hine baye pacho mi enkoko yo ye bebo nkomo na ndi kai ma menua oba ya abrefo na enne ye futu sem no oni yen kasa kakra bi ansana asan aba ho wai oba enne ye tu ye hofo ye se wo ye de etini a ana wo ye de ya anka wanim te ai nti wanye de eye no enti na wanim no waye ni se waye ni se no na ni nyina fa nra ye nkomo na ye boy ye ya ye be frustru he ye ensema esan epie chi sankasa wan famisika nkomo bia anka atemdidie beba ana titi ye fokakra Aunty Bea medase na nenso so ye be chia tiefo ni ahwefo nyina se de bia no mo fidie ne da so da Akoma ye da nyame ase se nenso so de ache no kra uye ni yanko ani miti okra bi no okore nam no dwane na wo ba no hia kraman na wosere wo ba na die na no wo moka wosese ne wo ye na no na meba no moka enti wo ye ni yi a nka wani meti eno kra sa na wi asete so awu fi se wo di wo mi abone na wakoma che so ade na wo ye no enya no watie de wakoma na ka cho no wasuro de nyankopon so epe na wo de wo nua na fa kwan paso mfa wo nua fa bone so because wo di wo nua bone wi a yire ade wo dua na no na obesa atwa enti se wo no wadi bone na se ye ka wo nsa wo kwan no wanim aye bosa wo be for so wo sere se de na wo tim se mfira akomam wo pretend na wo ye bi enti wo ne wo nua te a endi ne bone na wa ni ne bone nso so a de bia wakoma mu no eda ho pefe omo ta de omo nua bone no omo no so no ya na omakoma omo nya pressure the more na wunya pressure no the more na nso na wugu because untimi mfa bone nche untimi ka se enya hwe mejaya manako de bia no wo bia ho asem eka enti de bia wani mu kura nte no kwasem pa ene oba ya brefo na mote ni nka no me se nyame ya adoma yesi Ghana month eye march ni mu dia one day and that day no edwuma wo ye pa wo kasa ho yie no ahwene no de bebia wo kɔ bia ne de wo sa odi aya ye de frafra enye de ye de to yasne no de ye de to yasne de o de be frem kakra na mmoma bia wo kɔ engagement bi wo kɔ wedding bi yesi ye traditional Sunday bi de bibia ne de wo sa ofa one day eno nko a ena oba ba cheye na ye di ye komo wie nso a odi nim de ba beboa ye na ye gina ya hwe bebi ene nso ye papa ye odi na sema bedan ye ye be pe ho komasibre eja mama wakwa babiem pa cho ho ye ye de nyamiase udin ni bebi a Yesu adome so ho ye udin bebi a wo bi bai pa cho ye friend prosper okay pa cho me nkoko okay you e haboko wa na wonam fri nkoko na wabeto aye wa pa cho boye nkomoyi edi kan da wa we me nkura no boni boni kura obi so di ntimi ye boni na me ne company bi na ye adwuma bi mfiri bebre ni ye start adwuma no 1994 bacho you okay omo ma me appointment a in fact omo akura na chiro kata ma me say omo hia me application for appointment omo de man no mo fa me adwuma 94 say ye be ye adwuma abomu a kosi
Akoma FM 87.9 Kumasi. A permanent appointment. Teacher just said require retirement. The Gusua Jumana 95. I bear fear happen on my so almost penny management. When co chef of Rubiasi, the Juma, I walk Kumasi in Tema, but Afram place. Na Bibi a Kosubia, no one ever manage. The Shahwa, na Jumana, Omoyan to be say 15 years be an almost a cry policy. Okay. In the year I do 2002. 2001. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na Sam Renna Omo Mame Omo assign me, tell me Jumabi. I say, you move office in the baby, the Sakraya, HR policies, so much. Mepacho hold on. Omodi kan file 1994 no. Omo file na o ye di adwuma no omo reassign e wo no. Eno so na ye di adwuma. Me pese me hu se na ye the same line of work no omodi ma wa. Mepacho na me omo farm foforo no. 94 no. Me driver mechanic. Driver mechanic, okay. Okay. Into 2015 and now 2012 now see almost sign SSM. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Okay. And now almost a year in Sakraibu or HR policy make but we have difference in your match be okay. Before 2001 then Sakraina band no more assignment they say I will be barber to coin no more here say omo ba born in your monument no more so member so na me inform on nante nti omo so mo fi Ghana amano ni for bebre omo basa na say make a form na me omo nante ya de adwuma no ntutu ya Akoma FM 87.9 policy appointment omo ye say overtime and na fe so me yare apomuden so no on behwe and na me obra me ko leave ene hu nyoma ngidingidi me fa me leave apomuden hu bambo and na overtime so o meti benefone meti me afre me baby a asama me assignment me nti e no course 2001 mo akosi 2002 na esa ne se movement the changes aba ntino me overtime ni wie no na Akoma FM 87.9 Kumasi emma enti me choro ni nyina agu ho me choro bu ho na me 13 ni nyina enti afin 2001 kwa wie no na ya saba 2002 na se omo yen sakra na nkasa e wo HR policy na omo transfer nkrofo bebre na me mi nkoko nti e ya no mo yi mi di ba Kumasi okay 2002 no em se April na me bae no adwuma no so no requirement a omo de fa driver for no omo mfa driver keke Akoma FM 87.9 so betimi sie car no okay sa pepepe nti se wonye driver mechanic a wonim car no ho aye mfa wo na mo adwuma no nyia bedu ba bi no na ebi no matem bi no mo yi bi no de call ba bi omo nye mechanic omo ye driver for keke obi so a omo boa wo fed bet omo nim car na ka nti omo ye se omo hia se omo training enfa mechanic ni omo major minor service no mo ni omo bi ho nti no ye se omo po bi a Akoma FM 87.9 Kumasi omo timi ato aso aye eyi no ka no ho omo timi ahe ni nya se omo kan keke nti omo ye ntakra ye se ebe ya let krata omo de ma mi di free nkoko de ba Kumasi no omo ma mi se me meye me support to office ne keke Kumasi office no support in what capacity as driver mechanic okay e wo office ho okay but enka ho se me enko ye adwuma emo en service area mantem na e aka ho ni na 87.9 Kumasi enam no omo che sector no north central and na southern sector okay enti no
me ni krata no say me service o mo ka ma mo requirement ni say obi o ye be fa ne bia no just o mechanic nti ono service ni car nti wo so be service na mo wo be service a emra ba ko esa town no say just o de ba kuma se aye adwuma na workshop okay ana ye mfa nko gamot na sa eba ewo mu sa ntinu tamo am transfer ma ina ba na 87.9 kuma na ebi mu nye mechanic internet say ye maintain workshop no wo kumase sa mere no mo ye o hwe workshop no mo matuko northern sector inti workshop no mo jati ho kra obi ani ho oba so ana me susu ya ma me krata se me nkoye eyi mechanic no ma obi a na nti de wo kumase ho a office wa na wo ye wudwuma okay sa na krata na okay nti e wo mo a na mo so no ye pani nyina hwe ya no so de bi se de identity ye na ende o mo ma me krata foforo Akoma FM 87.9 me hwe workshop no na cars ne say ya ana o mo problem bi am be service ya no mo nyina de aba na wahwe ma hwe amam me nyina mo supervisor okay na me hwe ka na yi enye sa problem bi ba o mo hu se de o mo ye no okay na me see you enti wa da na mo de krata na ma me kura na ye mayday bi di kan no na ka ne bi akasi ho a ansa na esirem for northern sector for no tu akọ nti cars na aka ho cars mi ensa ese eye Akoma FM 87.9 Kumasi ese omo ye na CC na yes I see road nti mayday no na omo ye se omo frame so mayday no metimi a start ya hu bibia na se me krata no ko banti no nka meye no over time ana ana ya na eju ho na omo so over time kra da kro na mintimi wie ni nyina cars na mi ensa nyina this a game mere na omo ye se sadia adwuma no be evaluation bi nti o be aho be ba mo evaluation nti o mo pose me ye ntem nti o mama me krata aka eni so mo de krata na ma as supervisor Akoma FM 87.9 Kumasi krata no ho ntutu ya aka o mama me sika o mo de be ka makatu ya ho na ni o ma ne di tamfon so be aba hoamenim se de akosi me de no anse ya ma me krata na ja me ye adwuma e de boa nti ya krata mi me ya fisa mne na omo ye say sorry 2003 no anka ye the office no be wie na che say ya close office no kura because na omo di ja ho no omo office no mu tu aka ko si 2003 September na che say esi Akoma FM 87.9 Kumasi close office no mu ko wi omo ja ho nti 2003 no so ye na say ye close office ne down and no ambassador and omo yes okay say sadia this ye per office for from e wo kuma se ho ha na mom no anka omo adi kan omo adwen say ye ko Ashanti region be bi ti say edwura eno so amaso enti ye per office for from e wo kuma se enti ye me echi per office for from e wo kuma se aye nya bi wo for me so area eni etu kotra Akoma FM 87.9 office ne say I see a and say workshop no de na mo de ma me no me choro krata na baby o ma ye adu no scanner mo de be ka me ho no mutu ya ma de ma me e no mo ye se o da bi te no e say yes ato aso na adwuma no ne o ma bi wo ha e say ye wie pe ye ntino ya nya office no kuma se no o me sa ye workshop no foforo aka ho e no mo be de workshop no and almost me to aso enye maintenance na supervisor enti me ko so ye ya ma omo konfondi omo cast ba ne ye Akoma FM 87.9 Kumasi and ye move ye eko and almost ma me krata ho fro se me nko Ashanti Abraham atebu okay and me ko me ko na me start chiro ka kese ho de high sea workshop na ye mfa workshop na nya bibia enti ne me chiro krata se omuntu ameka eno ama and overtime bi so am ye 2001 2002 no sa de
year program be a bam awo no ba ko nyina me nsanka echire na nipa pani a odi anim a odi adwuma no ye Akoma FM 87.9 program ni nyina ho amo yese me hwe na me fa ho na ntim omo asa ba 2004 say me nsanko na me chanzo bia me ye nyina kra yentu ameka eye overtime no ba cho you ba na obosumi aketua ne de na eso mu tua ma okay bibia ba pepe we shop responsibility no mo de aka ho and also ma but adwuma no so yese ekoso enti me ye pepe na bedu 2006 eno mo se die ye close office no okura eno mo de me kwatebu atebu bu no ma me kodi afe Akoma FM 87.9 Kumasi Afram place na me ko share Afram place na me ko share ya me adwuma ben fie mi sa fie na mu 2011 September na me yare me nya stroke no sorry me yare na me gusu ami dia yare hwe no hospital bi almost selected hospital be brevi wo Ashanti region and the baby intime body Akoma FM 87.9 Kumasi first time some more hypertensive enti me call me will leave Zaman me chiro for leave me call leave no ma na da from me yare me ko hospital bi won kokko and the Mia na me ni family. Me so ya mo nko ho. Okay. Nti me o health insurance mo bia nkola ni nyina ne o ma me. To mo nko. Nti e ba sa na me ko ho. Me hu se dia me ho ye me na me ko leave so nti. Me ko ho ma me e hwe me. Ma me adu. Anta na me de tifi. Tifi afa ko sia da bia September 11 na. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me so ma me ko hospital me ko hospital ana. Me du ho a fe de me da ko nyomo me yakafo oh no na me gusu to aso hwa ayare sa na ade achi ye pe no mo refer me say me mra hospital baby a wedjuma no wedjuma o mo refer to baby a wedjuma no insurance ne cover mba cho you okay enti yes no na me de ba kumasi baby o mo di kan diagnose me hypertension type ya na me pe hoba okay e ho so ben me na me mo refer me the bar Akoma FM 87.9 Kumasi na doctor ne yes o diagnose report be so we excuse duties we dey buy am me no say me penny a no wa adwuma so onye ntu o penny na o wa adwumam ho no e wo Afram plains ho no ba joy o de doctor ne report no excuse duty ne chere no o so onye ntu onje ntum say sebio unya stroke na say then me nti ho na say onje ntum say student na me dey for if hospital bia adwuma na ayi say yenko ho na that hospital na wo kono na wo hwe mo approved facilities na sa hospital ne ka ho sa me no mo ma e krata bia akura say approved but office ni ye nyina ni bebre ni me mpo say e ba emergency na staff ni bi no kire na intentem na me ne ko na de ne ko e ho no anya ho nko a hospital bebre mo select nti dia wo say me ka bebi a wo ko ye ya wo panyin ne ka say onje ntum no na e ho no e ka mo list of facilities a wo yare a wo betimi akọ no na eno no wo de health insurance ne mo adwuma ne health insurance card ne ko ana wo ko a wo ba na claims na hospital ne be ye no na wo metua ma wo say na na esiti Akoma FM 87.9 Kumasi adwuma no metua ma hospital okay ana say ba say or prescriber do be ma anu akoto okay no the ba no metua ma o ma refund no ma refund okay inti ma me ne ka say on jintu ne den na siye and then no akire no me ya go see the 15th April 2012 and also a hospital say me the claims we fee hospital oba ontia enti fi ojaya ontua na me hwe na me so nya hwe Akoma FM 87.9 Kumasi fofra mi ameti mi Akoma FM 87.9 Kumasi donc okuru mi ko je kada
na me ho kyere me pa na me kɔ ana wo ho na weekend na me ba na ma bank kɔ de na ma behwɛ me na ma sa kɔ ana me de ne sa na me mua no o pe wo mu da kra wa san kɔ fa krata bi aba se ye kɔ conference bi manko bi enti on mama me sick leave we have pay and omo chair me pay mu mi who say sa na ja afi na me wura kra ho but me so nya hwe mamua me koso Akoma FM 87.9 Kumasi echa form telephone bi obo na mane ese say na ekoso nti minye me nti ase nti ewu mu ana 2012 December November mu na echa compensation benefit manager no oba ebe kan ya mami say that on kan bibi asa on kan bibi asa say also on refund me sika okay no over refund enti compensation officer na hwe ya no so okay enya hwe me hwe ko mayare hwe so na odi eyine so bae no excuse it no bae du ba bi no na doctor na ohwe me no me na transfer Akoma FM 87.9 Kumasi excuse it ni je enti no me pete metra 180 days enti no hwe mami na also any agent me force report na o mami excuse it okay last one or the mami enti o calculate ko see about 170 days na nu 180 baba me no koje bae no na fe wa koje up to 182 days all right enti maame no ekoje bae no na wakoje up to 182 days yani ya papa prosper ofi enkoko ena oni yen ebo enkomo na oka no oka ejuma no international NGO mi bodin a obia ho bedwiri no na yesi Akoma Media General yesiesie yensei ntini yenya mfa company ni din no entu dwa no mpanyimfo agepene say omoni yen ebedi nkomo nti omo aba na ya kire enkomo nim na yenko Dr. Growfine Dr. Menses ose no na hyehyɛ fine na siesie o Menses no enfama doctor Aunty Bea ma chia woni otiefo ya ede nyame ase yo ya chia woni otiefo omoje oso so de ka no Dr. Growfine de otrasia e adesua meet dupe enti frewu nua ka kire Dr. Growfine ba e de ba besua ade afa yinua ba no de enti a onya o Menses na wo bo nsa no de enti a e ba entwa de enti e ba na obufa so no ho asem ne e beka enti se oyo bi a wuti radio ana otika mu a fa number no wo hwe TV so a fa phone na etwa me ne TV ni nyina afra wo pharmacy a wa amre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye ka menstrual disorders a de chise nsabuo mu hawo a e ha ye nuaba no akoso bebre ama obi kura agya asore ko adintira ono ada bia okwa asore dem Sunday bia no eba no onya bi eso gele ye na machire ha asore dem kura wonsi bi wa aden na Nyankopon wo ye misa Nyankopon wa ma oba bia bonini Nyankopon o mpe problem ti wa ma obia oba bia bonini wo to ma me na so nga na odi nkosua nyina gya okwan ba asase wi so na nkosua na odi gya okwan no eno na oba di bi bewo odi bi ye o Menses nti wa hweye na kwan bi so nkosua no ehia ahye esan asa eno nti ne etufu se oba bia ma o Menses hu hia o echen o chop money efise chop money di ama enye den ya mfie dukura Aunty Bea beje ama o Menses no so di ama ebetimi asi wa wo kwan eno di Aunty Bea onye doctor mitime njema amwako nti bia nugo fama yaduro no se de be ya bosu me so pe be on se o Menses ama so hwe go fa kira kwan se de be ba enkofa problem bia mbro enkosua 1 million no wunya 13 years and ka 300,000 which is a 700 ashe da bia eguso hye time da so wan hwe ye obeduru baabi obeduru mpagye fie so na fe nkosua nasa eno ne so wadu menopause which is nkosua nasa wo ye ne hwe enye ye to yo ba dum go fa magedro na busumi bia mumugya ni se de be ya nipadua no ebe kama na se de meka no nkosua na eye aka 300,000 no emu 300 na 400 pe eno na obeto
na de bia your menses na saa nkosua yi Nyankopɔn san de hormones sonko miensa aka ho a eno na regulate saa nkosua yi efre baako estrogen progesterone follicle stimulating hormones saa hormones yi da ebeboa ama okosua ne kra anyini na aboa ma nato na to de se ehia be ma sperm a abeto awodie num na ayeba na ehia be ma sperm a o se beto awodie num na hormone bi so be pai na ekokoro awodie num na pie na efre de se wanya menses ana obu nsa iti saa no man ana hormones yi se ntimi anye saa adwuma no a emma saa adwumadie we nyina ato etosini eno nti a doctor for to ne dini imbalance hormones na che se enoma imbalance yie ana enoma nko yie tibre bia no go fama yedro no se de bebeboa na busumi bia wo ho menses anim na nyame ya adom na ekohia be ma sperm a timi abeba enye sa edo ha obebro efi se a doctor for ye hwehwemu ahu se yeyi ema edubia si ho a emu nsia ewo menstrual challenges ana menstrual problems a betimi akoso no ma bebre na saa challenges a doctor for kire se saa ema nsia mu ba ko onyaba enokre ema bebre a nwo wasase wi so a bi kura de hyemrewa ene edum ni adan da bi ya asase wi so no befa problem no eno nti na esimre bia ma go fan ka ho na nonom se de be beboa aba ni padua aye fine saa ema nsia a doctor for kire se fibroid ba beto ba kweyam enokre ema bebre ho a fibroid da omyam enye yanti omunnim gisi okuduru hospital ansa na doctor kire se fibroid da oyam saa fibroid da oyam so ekoso no ma bebre emansian doctor for kire se ba ko benya miscarriages onyem na asai se de e kan fibroid wo de mo a wotukosua to mo a na onyem sorry onyem na enyina etibi sei no saa na polyps ewo ma wodiem eno so kosua re koto mi na enyina etibi sei no ti a doctor for kra tibi ka se ye kwakọ horo wa wodiem se no go fama ye duro no na nsiesie wa wodiem kama se de be ye mre bia no opeba obenya bi a doctor for kire say ba ko benya severe pain menstrual pain be ma o transfer kra de ama ne baba nti abusua bi wo ho free na nakopem na kanso aso obi ebu ne nsa obode nsa no eya pi nugo fama ya duro na wo betimi asesa no enya abusua yare asase yi so na mabefa no betimi asesa no ya nugo fama ya duro no ne yemfa nsie ni padua no mani padua no enye fine oba ba ko awaka ne de onu de onu ni panyin fie so premenopausal symptoms no start wa bu ne nsa nsambono 2025 30 eno nti kasantenti otimika bi ahohyehyɛ na ɛkan maamenom etimika bi nugo fama yeduro no sɛ de bɛbɛboa ama hormones ayi adwuma kama na hormones yi adwuma kama onipadua no oba bibia sisusu kama di number no na disorders no ye ba bɛkyerɛkyerɛ mu ahodo bebre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 uyo oba na obosume so na start say obu nsa na wanum to de aduane to anum kura na apesa ofia mehyɛ go fa magedro no obi ho aduane wo de to ne yem kura obesa afia ba go fa magedro no na nso ye yare eno nti friend ice cream period on go fa magedro na bibia be fine Aunty Bea aka nannum pa mabosumi aso oba bi na ebo ye nka ye se akoma ye betua ye ka bosumi na ebe so mesrawo no go fa magedro no the saa pain no yare a doctor for to ne dini pre-menstrual period no go fa magedro no se de be ya bibia be fine na enkofa ohaw bia emreye aminoria oba bi wo ha emfie num na omu ne nsa emfie du no oba anto pad mesrawo yare se de yakopon ye no ne bosumi ne so a na wotwenum no wa mu nsakra nye denum mesrawo bosumi bia hu se obehu mogya no efiri bosumi mienu kodu bosumi miensa wa hu mogya ni ayare hwego fa magedro no nanom se de be ya bibia be fine metrorrhagia yare bone eno ye maame no frere tot ene eba okira na atwa emu a 3 days na aba obi de oye 2 weeks de no wasesa ama na hono no 2 weeks bia oye menses yes na tie yare go fa magedro no se de be ya bibia be fine dysmenorrhea painful menstruation when the word adwuma ma wontimi ma adwuma o hyedem of fefe ye 2 o'clock na ne na akoko mu nyina so airport o fefe ti go fa magedro no se de be boa ama saa o ha we nyina afiri wada oni padua no aye kama menorrhagia ono de ne de emma eba so a entwa bosome no oba guso ye ne menses da bia o hu ne mogya edim bosome mienu no oguso ye ne menses
obi wo ha yi se rush the hospital if se moje etu no wan hwe ye obeya ademic afiri wiase eno ti gisa doctor wo pane ansa na etwa srawo go fa magedro no na nkofa oha obia embro endometriosis na ye maame no Fred anidane ana usi akwan no mesrawo wo ye wa hodie ana wo ye o menses wa hodie no ho ate enti sign na chikotu no de doctor tutu no mu a na asai woni be mada kotokosua no mu a na asai na kyese de wo how na ebro wa hwe ye abade ba wonya bi eno so ye yare a ya yi ya doctor fo kire bi se ya chen oba oda wo mpa so bredo go fa magedro no se de be ya bibia be fine ye nua ma no da bia ba etumofo mu a mu use contraceptives e de bom ho ban no ye siesie nipadua no ana se tete awo ntem na wa hwe ye a enduro ni bi betimi ama awo agbo because no di bukrati ma allergic to sperm wa wie no na akire wo se woni padua no wo de sperm to nkwanta wapai eno nti wo de beba da sperm ni tompe na asai woni padua no atimi se sperm no saa na wa hwe ye awo no bi fresh aduro ni bi betimi ama message kura so emma yie wo obi a wo problem no a misro no go for magedro no se de be ye bebo na emom ya ben doctor no nche se eni aduro we ene befa di number no na bre no aso se de ye kan ye de ye akase ye kokko de ye aduro to wo ho dan so ani so briu wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho go for magedro no wo ho na wonsa no na yo titiriti wakoma bo periperi honam nyina ye oya onum go for magedro no a bibia be fine edura na dwena wontimi na yare saa na aduane si wona wontimi ni die no so ye yare empompo bobo na epaya yare no go for magedro no obi wo ho a oso wo de ade afred atinka oni bi wo hwera de atinka ya de de yi pa misrew asofofo nyina ni se atinka de ed se de bia be ka no ade a ed twato wa asase wi so afred orgasm nti wan hia bia saa na abofo no so ntimi nyi wa tu tere bia no go for magedro no se de be ye de afred atinka so benya bi efiri se atinka ed ba bi eto aduro bia obenya go for magedro no se ye pharmacy herbal drugstores over the counters ya kasa so wakase na ma eto aduro no ba bi abehia aduro bia no atobi na emom se wo nkran mam ne patam amstro ko kan shi drug lane case work herbal tinate na boache angel repass ruta ubenya bi asama fo nyina moko ekus pharmacy house of drug widama ko for dia gapsin pharmacy ubenya grow for magedro no enkoko hillside ana anti Akoma ubenya bi wo so nwan ya capeba moze ana green light ubenya bi tachiman abibidro depot wa himfie opposite takwadi Christian ko wasa abibidro fie ubenya grow for magedro no takwadi mensa grow fine ho elibo odalo grow fine ho Cape Coast boachi ansa ana pena ubenya bi ene uduru wa ubenya bi wo tamale uduru wa ubenya bi wo obroni ana 1000 pharmacy ena tamale so ubenya bi wo pike ngobila ba bi eto andro bia bowura ho afi wo question bia freb nebusabe ifise ba ha emre no ye bi etudupe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no go for magedro no ifise grow fine makes you grow fine. Nyame ka obi a ndasede ye ba na yabeto adesua no so. Ye da se Dr. Nyame Esha also Nyame ya aduma da se ne wo besia ti Dr. Menses enka ene ye papa bi ofi enkoko ena oni yen ebo enkomo ofi se edwuma bi a oni edwumako bi eye international NGO oni omo ye no oma afa kwan paso enyi nadi anase ni sikasem bi a wabɔ ho no ena odi abedan se yemboa no na sika no yentimi emboa na nensa enka na ansa na obetwa ne nkomo no so no mama fa onko God's Way Funeral Home bibi bia efa eyie ho de mesrew enko ba bia fa God's Way Funeral Home say ye efunda kana kasa ena wo hwehwe bebia wo ye eyie eho decoration emu no decoration ntade a obehye rita wo de bekwa akogya no ewo emusie ye omo mbe kita body ni nyina anase Paul Bearers no ni nyina omo ewo bi ye betwa video pictures ni nyina nso omo wo bi aduane catering services omo wo bi MC obeye eyie no ho ntutuye nyina kasa fa ho afiti efiada na nwumra ekope nkosiada ni nyina God's Way Funeral Home say ebi ewo ho eye one stop shop for eyie ho entutuye nyina ntiko na omo emboa Kumasi Asafu Labor oben kokobo dan dada ni mu udu house wo hwe uncle ato anase free 0243 737457 0246619468 3P garlic mixture enso eboa ebusi immune system no na esiesie o menses no so e dia ma otitu menses ho eyaw no
nom 3p garlic mixture na afei so ojonso na wo bre na afei so yefunu ayokuhu ediwanim a per 3p garlic mixture ubenyi bi wo pharmacy chemical herbal shops nyina Fepiwak Natural ewo 0248928824 0248928824 Piwak Natural see enka cho say nedro no ewo to a ebomu eho no eye kokko garlic na eda ho no nso eye kokko nti wukọ na obi se me wo garlic edro bi na eye 3p na se enye to a ebo ana eni to a ebomu etoa no ho nye kokko na garlic na eda ho no nye kokko a mesrew enye no a eye bibi fofora ento koyehwe Piwak Natural die ni bi papa my embra osu bio na yemre ni ntai na mpese oye no entie mai se be ya ye betimi ate asem ni ye enti between sa 2011 2012 na stroke no ebae stroke ne bae ni nyina na odi ye adwuma ana wo fie ba na company ni tua oka but no mutua oka bo so me pepepe de wo so mutua o e na wundro ne ade bia nso na company na de ma o no na medical kan say ko si baabi no o so o ntua bi no before e ko si baabi ni de na medicals ni ade nyina na company ni etua enti 2010 na fe de wo de niama ko ya maame no ka say o ntua maame no no na ye head of sa mu unit ni wo Afram Plains wo all right okay enti ye ben de dru ya fe de o si o ntua o claims ni bi 2012 okay 15th April and also on to be if you want also on to and now company policy and so you excuse it is 180 days dear na fe dey say say you edi there be say omo hwe omo pe medical team bi no mo examine hwe so betimi aye dwuma bi ma betimi ato aso ana bi emra na wo musa okay na no kra no nti ma me careful am any excuse it na nkosi all right okay because time go leave and am yare it's not leaving in kan ho leave the say in kan ho okay ansana but o manage ya say okoje up to 182 say be affecting me na sa 182 no a okoje na be affect no okoje free him fa doctor o hwe wo office be ya your office so wa beje we claim excuse duty sir 282 days excuse duty na dia me dey free doctor no ho e dey buy no think almost me leave time no efim about some say about 6 days be okay efim okay no problem what here no you fabricating your master no kura no the over krata no so we have pain o se say here 181 days and so I throw one calculation no call 182 days all right enti odi no buy no what happened or this 182 excuse duty ni buy na den see and I'm afraid HR benefit manager say the minimum no free die appoint me no e born na money and all the follow up e ba office e wo 2012 November November 14th and no so ba be enti over to ya so on no nka say ontua na ni o bi no so mi nto aso no mai ko rectify bi our office okay media mi nto aso and no mo yes say yen twa picture your family yen twa picture en family no mo nya policy foforo renew bi mai and na me twa me family dey call me twa dey call na e buy no o mo dey buy February 2013 e buy am in sakan ya na me o adakura me kra na say me sanko review aba and also me policy no me family no and I give me family need but if you help we no family health insurance na company ni ye ma obia no na ma me ne beje wo de so hwa de okay if you want me come buy me je nyina me di man na wo no wan fa ma me bi me system me ka say when on sanka bi me sanka bi February enti anu ntin koda me o ha fe February and that time oji ade no March 20th 2013 oji no 2013 we no the 1 month pepe me start for review 17th April I think April on kai date now there enti me ko review na me kra na waji atum se me ko aba me ko du nkran afa wa sa frɛ me say ye penny director na nka sa e hwɛ me waba Afram Place wo hwɛ me na me so me so abedu nkran de da wo so chenchena bra na me so na se nka wo ho anka me mfa ne nchen wo nkran wo so no wo ha ntin
memra na me so yo mate nti me hwe me wi a Friday na me si na me si me ba na e weekend o so memra nti kwesiada me ba no no office na me beto no me ba ya pani bi eni me kan pam no twa na nyina ne se o se pre ni di tu ya ma ne se o mo terminate my appointment na me so how into office wa e kwesiada na me so eni on frɛ pani ne na me ne nkasa na me ni pani no me hu no so da ni di na mate keke oye ya to fat phone na no say o ne o si ko ne kwesi di papa yi on pani okay and I'm so okay yeah enti atete na me pia bonti na me frɛ doctor na o kumasi ha me ba na me say so and ne kwesi sorry say me han na say na ekoso oso only so ka so be hwe me but adwuma asem de ontimi nkan no so you o say menwe mapomodi hu te de on be bia memmenya mafa hu di ni pressure de enye nti te me dwen hu bebra e betimi am problem na me say you na me say ni on choro trata na on so on choro o choro na wa kwa choro mu say e mutual consent when a choro mutual consent maame no termination of appointment no or drafted okay original policy for bia yam almost the revised for new policy bia almost sakram tell can the can 15 years be almost the same you know say almost system 2013 intinu almost the informal staff say about revision now my year woman and original so revision no by September manya me copy the down enti no time na maame no eno oye say termination of appointment no based on ebia health grounds omo compensate wo say oyare from 2011 ena wenya stroke every day excuse duty sa no most companies will say that on health grounds until on be terminate appointment but you be compensate you company compensate you na omo ma obibi say because of say we are a permanent worker but yare aba e na wontimi mba adwuma ni ntino e affect productivity nti e pese ye nyi wadi na mmom ne ma won kosa no fra no omo antro so omo yi madio na akoye se bia na me tro se wa po modin tu pese okofie enti yes na me ne struggle ya na me so se papa na che onye dia onu so ensan na ma sign e column me sign no anya ntuma it will sign to agree say a mutual ayi na mumie no ma go into but it's now one insist say wo de wonye wadwen say wo jai omo ne person omo terminate appointment on health grounds but once I will append your signature to some mutual in understanding between wo and the company ne there na it say wa wo gitum say apomudinti wo pese okofie enti o yes na me say on sign on so no approve say nanim na because ono na aka say obo bi dey say one sign no na minim ten one ti da me message me copy okay ye ba me ho pese menya clarity no eyie but me yenko me nua one yenko kasanfa Congo ointment ho mpaboa no de to ho na emwa etaye kire once na ebo ho fa Congo say the adwuma me na me ye pia work ni sa why are they boko dey anya me adom dey nya me ase papa na bilas ai yes me your number no yes 0249 701 ade wa mana na bila confuse ma make kambo a 0249 01 71 Infino and 0204 61 they say wo sunyane abenya bi okay wo brekum so a ubenya bi okay wo ko ba bia na asibi ni ho a fra ye number no na ye direct wo ba bia abenya bi na omo abrochire so no mo nkoso a mo hia mo fra ye ye de beba wo mo se ye mo aboa ye ho ne fa bi mra ho se de be ye omo pe bi ato a omukọ African marketer omubenya bi yeguso a yes arrangement ne bi beba but for now ne de wuhia bia fra ye number no na ene ye twetwe nkomo na kwan ye befa so a ye de be package bi e de abro na ye de abro Congo ointment wa want ointment ne din da no
ointment aba na ho den ebro ointment bia so me de maka sigwa na ho den no ebro ointment bia so enya ointment bia tipan ni Congo ointment number 1 de aka nyina egu akire if say we use Congo na we use ointment bi da foforo bi da won say difference no large we ni sharp entantam na eyi na firi ho ensan kra de o de fasra ho ma refi ho be 2 minutes akokohwe ensan ni obi pompo na abawo a sa ahye kese a tibita so anopa tibita so awia tibita so ni made be che no empan kra na ahwete efiri ho a unhu pompo ni bi ohunam na ye wo hene ho keka wo a fa Congo ointment ye nku na fasra na enyi honam keka ni na fro adanti bi awraba bi asmo ka kire me se odware ana no ho ye ne hene na wa apply enema bebre medicated soap ni ade ntimi nko ye Congo no abo na ma na o use for 3 days ho say ne ho na ye ne hene no eso ate na so wase me yekokọ pa o so say me kala ni idum na say onyare o de wo pekokọ na nku be na asra no abo nku ni di say me na be na adwa no abo na me say wa nku ya wesre say no aso kwa eti use Congo ointment no ate na wo ho na keka ho no nyina nko o de wo wie na so bet ko so apo ho apo na abesa ya ba ba me kira kwa wa abra na nso be ayewo eti mesraw so honam ye wo ya wo yare ya na wo treat yare na me hwe de ba yare na ikofom nko ade akoso na yusu ointment na ya papa o na ade ba ko wo Congo ointment ho ne se wonku a wo yusu no e bleach wa e be expose obe mu wo de kan ho obe kire say enku na wo yusu no jai o natural color na ne dem dia bro no yes na dem dia bro because minim lady pastor bi Aunty Bea otese wa o yusu Congo ointment still o say no kra na e ma ne ye ne nwanwa no o yusu Congo ointment because of pimples ne na e we ha no also o wi meter bo say abegu nanim bebre e na ma ye red mujanam na abegu nanim bebre na o start so yusu Congo ointment no wo hu say pimples na egu na ne de no kwa de egu no titima na aye tuntum eti na ama nanim no tuntum de da ho Congo na yiri nyina afiri ho a wo de aye nku sra besi ne hu na se do siti ano ne kala na no eti Congo ointment no e repair we dia aseye eti hu na me wo hene na wo yusu nyema bebre num nrentimi nko what Congo ointment ajew ama hu na me ye wo hene ne se wuntiti ne sa biem e kofom na wo kala na asa wo suro kakra that means me suro kala no wo ahwe ya eduru baabi na wasa be hwe Congo ointment e kira kwan se o meye ne yie mfama Fire number ni 0249 01 71 and 0204 61 fa Congo ointment esra wa bra ekro twifare ananse bia egu etimi kropa adana me ka se me ko hwe man bi achi na kro wo na sister ba kom ni di nkom no hey I want to wodru na so some to wodru o hwe o se me be hade e ma no e kro no e fanechi be maka kraka na fanechi aba ne yefrum nyina ne no fase se oyo ba enkantade bo a e ka wontimi nche ti sa Aunty Bea atade a hye ko wontimi nche bi da because of so oyo be mo se t-shirt no hye ja cover so but onu ankasa kofia wasi mitimi nyi me ho se asu wom na mo fi mitimi nyi me ho enhye e bia singlet bia me ho do wa na obi abepiem su ofi titem bia na me t-shirt ofi yamani Congo ointment na Aunty Bea shranka nyankopo ointment we no yankasa koraboro ya adwen ni ya ti ase so wodi ointment wasi wa num papa wasi doctor bi oyoba doctor no kra ye niam bi ma no a na aboa we say wo mun kosua na wo bo me refi aboa no kra de wo bo kosua no a na wo de lime agum onum early in the morning asan wadidi se da be ya ekro no asebehye me kro no kwa ne kama meteye wo so wa num sa na abusa aboa no kosua ne ton pa o nkitinkiti bi na ho dot black isisi ho ya ye dina kwan ho me hu be bia Miss Crab refi the boy de ai what papa o film rating a wo chem so wa num ne de esoso entimi enko but odi Congo ointment ne sraye no Aunty Bea ni nyina mu hia efri ho eti Congo ointment de na ho ode no wo soro ya sra mo sa woko na ya ye de no
price ne bro others ne so 1 cedi enka say 1 cedi abeto so ntimi nto ye de na papa se de wo ni nyina me le me ka player papa se de wo ni nyina eti use Congo ointment oba wanam ye wo hene na nsuo firi ho ba ana ho kwan na bia ye kese pampan wo mesrew se pampan wo wanam a etoda wo sha atade abohu sem from mafa na atade ni pagya na eja pampan na mankrofo but wo ankasa wo nam no na wo nte ye hu na ye ka wachira sem so wonte hwe mesrew ada fa Congo ointment fa bi sha honom na se wanam honom eye opepe eye wo hene ekekaw ana wo de ne enkekaw enye opepe enso ne firi honom ba enso no kra no mebusa se eye ana kala ne te sei ebi de ye white na ne mankitikiti bi didam ebi de aye no ho te se mojasufin ebi aye greenish ebi ate akokosra de ne nyina fifiri ma ne bi ho ba ebi ye teke pa ebi nso ye yurubi eno nti ne pesa wo frɛ na wo ne ye di nkomo na wo ne ye di nkomo na wo kyerɛ ye sɛ de wo de ne sunu siti a ebema ye timi ehu infection aboa kra bacteria aboa kra aba ho a nti eye wo sa eye 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 Congo intimate na so be na iwa fa bisrem se na ntema property vision kakaja fa bi esrem onya code kura betimi atibi aso eye kama fa be yiri nyina efiri wa ma ho ato ba bia ye ton eye heba nro bia bi ho ko na esibi no wa fe number no eti na de ton from frey na ye nchiro ba bia ubenya bi me da sibi nua nyame yadoma efiada ye be hia na yawada mati ye be hia ye peska bebreti yawada saibra yo papa ma me sign embra ho biom enti letter no o sign e na wedwuma panyin no so sign e say apomuden samenti no o pese okofie me pese yenya eho no kle ma me na sign enti minim se onyusu biom kora na meje ma ade ede beto na minim krata o de koya be ne na o twepe no akwaje respond na 3 penina obo ni din a je respond na ba say yes me nkofi enti omoma official termination of appointment letter mpacho you omma official say me ma wa ka say mutual consent I will letter no boy but ono ansign center was had come the next in command no so I sign enti sa letter na wo feel say wo sign here but I say ye she na omo ye say je tum say wo na wo pene say o medical grounds into pese wo kofie na ma me na sign but wo sign here na termination of appointment letter na e ba ye no wo protest ye o ka say da bi enye sa na me protest ye no okay ma mi nim papa ma hunu da okay na ma me no so me ka wi on fanya wo fi baby ana wo no e kom headquarters e wo encrin e follow up on Saturday way but me follow up me be ye follow up no na adwuma na ma ye previously a omuntu aka no na ma tro eno so reminder e dey aka ho say e no ma me exit clearance form na exit interview say eno e say me fast procedure okay ansa no ma clear me kura okay me ye ya di akiri a ma hu director ne da ma di akiri me fi nkokoko kosa for almost 1 year but oh yeah exit interview no oh yeah manye onjo man feel kura oma na clearance fact me feel one feel ni die okay okay na clearance na o kan so no so a wan nye ho hwe but also obi amfrɛ odman panyimfo ni bia amfrɛ ene wan nye mu bibia ba cho da bi nti wo compensation no a wo se omode ma wo no wo ye de na wo sakan ba cho de ba ni say me di akire sa ma hu hwe no na me je akire di na me ye na me so me call back to nkoko bebia na nka me gi treatment na enye organization ni hospital bi me koto aso ehwe me ho yare na wo mu a be se 1 year no na o so mi ma bo na mani so mi hu de ekoso omo nka hwe nkire mi enti sorry enti no baby adu die mi so miniska mini kwan bia me fa so enti se be ya
on my medical report be na menko na menfa nko senate na ebia bibi kakra me ma me no na me dia abon na me de course senate first no me de character na o de terminate appointment na de call first me de call na senate for so there be no e to mo hwe me na e say yi na me so okay and then me ko gi medical report na me ko gi medical report e de come senate me ko gi kura na me sa de ba office na o ade anya me be ye ni se me be duru ho na me bo obi di se o se me mran echa o e no ma me kwan e ko ai se ma e bo ni bi mi wura mu a na ampa me ko to lady bi na me ka ma sem kire na no so oh sorry nti ono na egi na mu no ma me krata retirement based on medical report okay odi anu ma me within say some 30 minutes no more bullet and every okay and also said the adena and men komra native for claim we are men ma back na yenka the aka ho ya sem nyina no mo nya me kwan okay ndi me ya me gi ya pe snake so di be say 1 week pe and no mo we bia and no mo they me to benefit bi so okay monthly benefit it's every month unya bibi from snake mba cho you okay and I me dey to am yare so okay enti efi ho na me di akire na no mo bo obi foforo di akire me say lady na anka oji tu mu say obabua me solve problem to one time for all oni hobby okay ono wo de ne contact ma me friend no so oni adwum hobby wa sa resign no di omo bo ni di no na ma born free 25th June 2015 ma bona on kasem oh yeah so just a menya 60 years enti me be say me che say ejuma na kasa terminate appointment based on medical grounds no company no amount skebia se Jennifer Kofie me be say ye nya ho ni ye that corner me ba office me co office hobi na omo ma me omo se me sign trata bi na minister bi na bisa omo na organization ni de meka 700 medical baby a so mo refund ma me 700 cedis ba cho 700 Ghana cedis okay and ye be ni 2014 that time na okay na 2013 ho me and now omo ma 700 cedis and ayi almost a man is Kabi, I think 100 and something Ghana cedis. Say no, termination or terminating appointment. Meaning 100 as in 100 cedis or 10,000 or 100 million. 100 million. Okay, to 10,000. 10,000 so na be good so. Into the effort say 10,000 cedis. And then one more de say no termination of appointment. No. Or more compensate you. Ena 700 nenso osina ye uclaim bia na ewo mu dada mbajo you enti eno so mo de eno so e kan ho de ma it was say between 2013 2014 eno mo that time na me J medical report no fi yi okay na that time now say overtime no wo sha omo no ye agreement say we ye overtime a ye betua wo say mbajo you no almost say overtime bia no sign no betua wo mbajo calculation wo policy no say under labor law enti na wo ho a wo salary no base salary na the calculation okay now we calculation na total no mo tuaka enti sa overtime na wo ye ni nyina to unfortunately yare no eba ye no we nya overtime payment bia ma nya bia enti be ye pa na me the pay slip na attach na me the amount penini je a wo se so onam kwan so ko north area Nigeria ni Mali area or the major finance officer no unfortunately no finance officer na o ka so the major no so me ye ya me friend na me nya no actually me nya finance officer no for those period ni nyina kosi 24 actually buy kura no say no so say waje adwuma ono so eja side me ya ye kana sem okay and I'm so unfortunately samre no so na papa penina o ye yi no so no nyamia atonza friend oi ene wasem ya no adi enti ka fry ebe fa enti in your mind ye de empese to o salary ni edi but in your mind wona wonim car company no edi
Osha Kasaina company dealing with you over time any the entire what try and how much in all and Osha company ne deal. But only in roughly me and 3 components. Me ni omu share in na company ne can HR penny ne kana me kana no mo yesu. Finally no mo nyana me asem no call human rights. What they call charge. I see. Human rights so no. Me hwe se dia ne o man to ye kona enkoyi. Enkoyi se sen. Se ho ko betimi di asem na ma pa. Se me de call ye no. Begin wa ma o man respond to call no. Me de asem no call 31st March 2022. Okay. He fa dia na o de call ye. Nkoko. Okay. Me de call ye no. Wo wa respond da. No more ye senka within 1 month bi nanka omo aba na ya kan wase me 2022 no omo amasa na wo mu ana de omo select ne so oba no hoda krona em say September 22nd 2022 no na ofre me say ono na omo friend say enka omra but we took one country no outside the country and I'm see you. I know mommy say ana me money am nyi asam family fie ne enka no ba or the lawyer beba wo and I'm so and I say me problem bia say be ya be kan dia asum bia bra me so ene here and also me mama and all yes or convince me nti odi ayi bi ma me send me say or the adro bi be ma me na e be boa me ma me ho aton and I'm sure that year do enti copy wo edro no ono edwumawura no sende we duro sekoto say ono beto abre mi minim baby o country ko wo no say am po so obo minim and am gi ni ma parent ya to and am de twen oba en to maintain nka biu enti asem no ho san 1 year ansa no respond e was charge ho no e was charge okay. Unfortunately, so no. Oba no first or can so be ba makotwe na manabo 130 free no pan 9. Wamba. And also to be maybe. The second time na March 2nd 2013 na just asem na ko 1 year o shirajo. Na me na di ho akon. Oba ba no du ya pe yantimi an trans ya nya ibi oni lawyer na omo ye introduction wi ya pe no. Omo fa ma me no. Etina kam. And omo so omo ba kuma. Adwen biya ni akire me fe say bia maame no so wa ba foforo no se o ne family okuma se nti omo kwabu e no munyina etina kan mu no mu koy wi afedi e akire the second meeting na say ye no aye somewhere May 2013 kwasi akowachi 2023 sorry May 2023 Master Bea ni ho ameka mame epeso ojitu afegura charge ni no mbacho yu afedi ya na ko ese mimmu ma me de master ba no onu ni mu adwuma no asem chen no on peso defend ya ana me ha me yi mani hwe mo ana me so ke minka nti adwuma mu fo ba echa pani no ba pa asomo ba ka pa we di short time so yinya so no asre kwan so asam no family office na obe invite me na ya bekan office no mo man kwan o call first time we ma fra from film and man ka hwe second one is abai be shia and I call July 2023 and the ya committee in prensa last one na ya kono and also one yantu and a woman no mo sa sere kwan and o mo man kwan July ending so yanko na yanko ka me friend no film oya say me friend anyway oya say friend penny why na say HR penny na okay omo yi ni buy o say me friend o senior staff na senior member staff na o are retire kon baby o na friend na me so me ko friend wa e dey bi me nti ase on kire me dey me misam nti me nka nti e wo mu a me hwe se dey na o ma kono na HR Shirad maame no so eni muame ne we no so a di akona ba no nti me respond ya to onu letter na maame ne HR director na dey send dey maame no or the copy maame o mo dey maame na me hu say no
Say time wa me ma ye yi nyina ye claim me no. Almost time me signature o. Release the ability release form bi so. With date 2013 muton. Just say me ma gi atum ni bibia. Omo de omo ye me medical examination doctor declare. And I me say hospital bay. Omo fa wo koye medical bibia. Me po baby a. Wow. Me ho no wo record so that me file so say omo sign me signature. E wo adwuma mu ho no. E wo adwuma mu. Wo ye den na wo ye because say wo ni ho bi ntu wo ye den na wo nya access to your file a wo hu sa de no. HR ma me no ne me the complaint me the petition ko ma shira agina so e na omo de send it. Okay. E na ono so send me WhatsApp. Okay. E na me ma ko print it ato. Say me respond no. We no kra omo send it no date nka ho. Wa mo date. Nti time o ye say yen ko ka say yen ko kan mo di akoni abasa na me say no. Adi date so ni so. Nti sa dia me respond ama omo mi mama shira copy no mama me no copy. And I may respond a letter with evidence receipt via my appointment letter application. So document ne gua. O document na. Bible ni Quran ma dia bom ko kasemba. The document there, wo di bia bra ye wa hapa. Enti ni nyina wo ho. Enti me file ne sa me post to ma me ne dia de call. HR director and dia de call. E say pampra me tuya ka na me Ghana post na de call. And also my receipt ni na letter no copy o ha mata dia to. Letter bia ma ye bia me ho copy. Me ya so no me so ma modate. Okay. And I me dey send you na me ma share so copy. Me dey ade no ma na ewie ya ni 1 week pepepe. And I share ma me ne frame me say. Me ho de ko dia ni bofu. O so ade na e dey me churo letter na me dey date be na me and am so na so mo dey na mo dey respond him date ni so it also reply me say me board date na che so mo person mo tie ni ira say asem no omo from na I say dia date bi ni mo ma respond na me so me hu sa na me so but me share that people Ghana post time me dey post here so that we benya day of father or sending okay enti e no wo and I me dey send you okay and na bufu ye say minye yi asam no ni interest bia wo wa twam ono atwa asam ni mu o sha bia wa twa asam no wa shara do bia me pa bia me fa nko na am so me ndi me fa nko ba bia ma asam na me de ba wanti me amoa me a ko na me kom ba bi nti na me fa kwan se we ko pe the guy aid for no mo aboa me start process na me frɛ ana ma me sa frɛ me say adwom ho afrɛ ne sɛ omo be shia me on the 8th April ombeba of which year 2024 because they now okay campaign na yes nti 2024 o sorry call legal aid for ho no e na wo HR ya sign efrɛ obiom sɛ on person omo shia shiraje ma me no okay okay efrɛ me sɛ omo say office for no person omo be hu me na ya ka tam no ma start bibia na me you enye bone meba ono so me mom na me nwi ho na me confirm na me mra na me you nti mo ho na me dwi ho na ni me so ma me 1 week no ya so 16 April 2024 na mo share so me ba ade e be chi na me friend so metimi aba nti omo hemani anti 16th no do ya na me ko ya me ti osa na che se enye bibia e be bia me ko na ma me no bullet bi oboya wi o say terms of settlement na contest na wo yi no nyina no ma hu se enye no pre me nyintu enti me nye yi enti sa terms of settlement no na terms of settlement between you and o company ya ye ka ho asemi se omo no ba agreement na o masia ma o ska bia ebe wie asem no kra before ebe ba so be pese me hu say wo adwen mu de wadaromo eska sign na company no se ya ye ka say wo fu so omo de wo kanti a o de akọ charge o de akọ legal aid ni nyina we nya solution a o de ato aye wo ha no eska ne ye say ba cho eska no total ne ko ye 280,000 280,000
200 and then 293 again. 293. Ghana cedis, 26 pesos. Hey. How many pesos? 26. How much? 26 pesos. Hey. 280,000. Bacho you. 293. Bacho you. .26 enomodo. Titi scanner na say and then next Ghana cedis. It's 2.8 billion. And I will feel a company edoka. Bacho you. And yet said ye can ya almost say ye can say terms of settlement and I miss a main sign. Now the amamina chron and yes I na 70 which say me no ma me de buy in any ebia meanwhile no omo liability na company no mo Jesus because es kan enyeska keto mo jitu mu say omo do kasa bacho ye kana ye na mo so me ntro proposal da mo kra no omo nim ska ese so mo tua ma me enti mi nya calculation ni nyina na omo ntua me ka ana me so sese no me ma tru respond to mo yi mo nka he enti me sign agreement ana omo jitu mu say lawyer no na ewu jitu mu say me dem sign na lawyer no kura say wa koye me ho investigation bia me nya boni bia me ho so ntinu me dem ntro proposal na omo ntua me ka okay ana me so ene omo nkoye na mo so me dem nya famra na me ni kan sign we no mo fanko no me invite me na me so ndi me hwe na me jitu mu na me sign bibia na omo de koye afi me from on fa na wako ba just ka we no de koye ne say me sisi ni nyina ediba HR policy no what the HR policy no na what dey say omo ediba mu say their policy no wo ho a omo ma guideline say yem fan calculate futi over time na chete me monthly pay ni say wo senate no me nya no eno na me dey calculation enti eno da ho okay over time and na assignment no more assignment for maintenance workshop maintenance no for 54 months almost 4 years 54 months and also my calculating e dey account okay and na terminate or terminating my appointment no and na me stand there no so for 11 years and na me dey na yes na no almost me ntro no proposal na me famra na ye entrance ye discuss na omo hu say dey omo enti say why your proposal na dey call me dey call that and now dey call that be me dey ye chia we me say 24th April 2024 and now dey call charge and now dey call company ya ye ka me no nyina copy all right enti no we follow up I was charge and now we follow up and so company no ho no me den no mo ka me wo ha na one free meeting bia bio me wo ha na one fa use strategic we be no mo use lawyer na frame me say meeting be cost until meeting me about the following day and the 22nd July 2024 and I'm see you my member ade chia member ndi ade chia how much na me see na me koy ko do ho be say 11 almost meeting we start at 12 me ko do na me friend to ma be do me te what reception is o mama to 3:30 o mo ba so o man kan bibia o me ho na mo friend me dey call office back no lady to me no say check we no mo dey aja I 15,000 Ghana cedis no mo say me na astem na shira the kan wo yi no anu hu role no and I'm say how anya sa na ye kan antane mo na mo say ye be meeting na discuss na mo tua meka over time ni bibia mo want na say enya agreement bia na mo say 15,000 na ko mra me ko ndi me hwe ya so me so yi kramoni bi ba bi kura na dom me o he me ana me here scan o bomb besia about 7,400 ndi me hwe na say me ho a kire me 2017 na ma me ne scan ma oh tell me who don't ana me ya na me je na sa say ba ma ti ya tua ma me
na me de ko na me te chire ni aka ho asem na abrante na papa na o echa na oji asem no tu say me nsan na ye be here solve problem me bisa ya zo ni ho ono so eja yedwa yesu watu kwan na watu kwan mo frɛ me se me meeting o sa oni ho a yedan obi wo ho e na file no so wo ho nti no won sama wo kan nyina enso ebe wo nti no when was the last time 15,000 nechi no o from o mo mfi obiem mbajo yi o mo mfi me bi nti o mfi so o mo ne wa wie bibia na say o catch them say no need ruling me do ruling so me ti asia me heard the meaning of ruling dey bia official decision being more take enti me yesa me chro letter back to bia the national director na yi but me na me hwa na fe bo hye na o hye me na ye mahi no kure ni na nka me ma fa adwembone mu adwembone ne ye den a me pe ba bia o metua me kana ono abeda nka o hwan abeda hwan ka obi na hye mbo senka obetua me ka ono beda o mo ka na ono akwadan ka no wo ho ama ono no de I see obeji afa with interest okay enti no oji da be na oji sa 15,000 no 23rd July 2024 and a company say omo ne wawie kra but also feel say saska we no so de obeji enye ni nyina so omo se ye be discuss okay enti nka mo ba time no de policy no wo ho meti ase but saska we ni de enka omo no tena ase na omo si nkonwa kra no omo ntimi ntua sa 280,000 we ni kra ma wa anka omo ma o bibia feel say substantial but 15,000 omo de ma o say na ye ruling no na feel say omo chitu so no ye ma me agreement terms of settlement agreement o ye ma me se me nyintum onji ntum no mo ye se me na ana intina ne onji ntum no ne ni kwai sen ka wo jiska no because they say onya jiska ne dia na it means say waji asem na ye ka na tum intina ni kwai sen ka wo jiska no irrespective say wo say obi na abo obosia na wo de hwe wo ho no se me so me ho a kire me na se me to yare hwe no so na ma me je ene ma o je nti say no se company ka say on pese o ma bibi a obetimi di ahwe ho because so ba ye nyina ye hu say yare no eda ho ewum na on pese o boaw na wo be hwe ho no be ma bibi kakra sen na wo pese o mo mfa ma o do mintimi nka mintimi o so otimi ka say wo na wo fu so o do ka 280,000 Ghana cedis na sen na wo fu say o mo de ma wo a ubenya wasumbejo na wondwendwen ubetimi de akọ hospital na wahwe wo ma yare hwe na hia me wa yare hwe na hia o yare hwe na hia me mo to me ze ngola ni nyina school asai kafra okay enti enkomo no yenua ye papa odo ye papa kra onye menua ofi enkokọ e na ode na asem na betwaye na company no yo se ye di enkomo ni nyina no ya ye very strategic ya mbo company ni din omo ye involved ni nyina ne ya frɛ omo ye international NGO kese pa omo operate wo Ghana hanko a ba bia ye bo omo din a omo e wo ho ya frɛ omo agye atum sɛ ampa omo ni ye papa aye adwuma e ma ensem kan ye bia koso omo fu sɛ anko ye but wo sɛ papa ne kasa nyina no we ya oni masem na nipa kro ne gya ye adwuma no nipa kro sɛ bio we free mu enti different people cry and I say omo hwe adwuma no mu ewo Ghana ha no mo sei nti ye frɛ omo say nkomo sei e na abesi ye na so na ye bedi ho enkomo enne no corporate communications officer for that company na say director for that company no ye say wetia ne na echi okọ Senegal ono nso nkoa e na per company policy obetimi ni media no interactive but omagye atum say papai omunim no na enyama bi ebi wo ho a eye nokre ebi wo ho a enye nokre enti no omo se ye kasa yi minim omo hwe yen omo head officer won kran omo hwe yen but omo hwie a omo ka che yen producer say omo sign a recordings ni nyina na ometie so that baby a nokre wo na omo sign empulu file no na omo ntimi emboa no ometimi assign empulu file no na omo aboa ye se ye boa e ma ye papa yi wenyane sika nye se bia ye bebo company bi din a company no mo boa Ghana papa omu tunsuo omu si school me atebubu ya kan ye ma ye adwuma wo hoda nti na minim so omo wo atebubu me kan ye bi kro bi imagine say e be sa company we nti ye pese ye be ka
na be kwa akofa ensem bebre e de abanti ya papa ne say ono de onim say 280,000 290 Ghana cedis and a company no penny overtime our year any compensation ni ade nyina no e wo se omodema no but se company ni ntime fa ni nyina e ma no crampo na kakra omodema no wenya stroke madaro manti so okasa ni nyina ne nsa left no e da no ho saa e na oni yen edi enkomo no nti onye sika kakra obetime di ahwe no ho ayaresa enu nti e na wefi nkokọ a waba betwa nti enim se nyame ya adoma ye de record ni nyina de ma wo ma omuso bedi ho dwuma aboa na ye papa wenya kakra wo de betoto nti se oye den na wedi die mu ni wo hwemu okọ hospital ni ade a oye den snate yi na na me snate die na bosumi bia wonya ne kakra na amanfo enuwa kakra amanfo boa so kakra okay yo all right enti enche bia ye panel members ni betna se na ye bobo enkomo yi eho na answer na no mame fa onko glam by Tina makeup say ayefro wedding birthday party graduation baby a woko bia na open makeup aye ama ohun aye fe wedim ada ho no glam by Tina makeup obeboa wo ama ohun aye fe Fretina e was 0544 466280 0544466280 na Tina NCC ho ema ohunye fefefe Mr. Mo Kumase yesen cryfo na ye ya no mafre me pacho o Kumase ti Kumase fo no na ya mo time Fretina na Tina NCC mo ho efa emamo Power Specialist Herbal Hospital emprem kununie na wenya abaso body for hepatitis B award winner of the year enti opebe na hepatitis to ABC etete wa fakọ Power Specialist Herbal Hospital wa hrawa no ayekese fibroid etete prostate no ayekese a wanhwe ya obenya cancer ni bi ede aka ho fakọ Power Specialist Herbal Hospital no fa impapa enfa entreat you Kumase owo feyase kwan no eso Bosomtwi Road Edraya Junction oni Jasbro filling station ena edi enhwani mu udru house besi wo Edraya Junction yebesi na wakoje ayarisa takrade nso owo Anaji Estate obey Ahantaman Rural Bank Freno ewo 0244 544422 0244 544422 ena 0200 383831 the WhatsApp 0557 0555 0555 797878 encrying enso owo Kwabenya ACP Road oso besi wo Power Hospital Basto oba yebekọ yen commercial break enche bia na answer na no yesremo show number C eto 0243114497 0243114497 0322498035 choto ho enche bia yekọ yen commercial break ni ba ebema mo so oba wetie ye papa yi enkoma na me the mama ye so impressed with him eye ni record skipping also okay na no about date okay na no about date eno nko na impress me papa ewo ni nkomo but ofa ne sen uji ne sen want na metie papa yi metie nyina na mehwe no I say ye obi wo no ne say oye justice anase onim nia oya okasa na no mfom from his start na all man statement ni nyina no it's like on shabukum everything no wa record e woni tirim enti se wo hu se obi e twantra ni facial expression na kire but papa yi de wo si kasa ene de wa wo si e cheche ni nsemu no e kire se adwuma no odi ni krema wo mu na de ya ne se Aunty Bea obeyi wo yam na wo ni dwumakuo bi be ya adwuma na ebedura kire no niema bi enhyeda enkoyie Bible cross state say odwuma ni bi asa na katwia a wo so wodidi ho se me ye adwuma mawo anasa se me wodwomi na me ye enkwala me ne wo ye adwuma me make sure say everyday bi a me pay wo mu eba sa no a ekom ne wo mu osori anopa ohun ni se all baby ko at least oba adura nwuma no wo ko ni fia mama ebe mamiska e de akọ nanso opanyin from day one nanso wo share adwuma na sekra no Minswana menka pacho na so shedwana say 1994
me kwa bebre kura nye wo Ghana. Ne kura kwa nye 1994 na me kwa don say na me wie school because na me wie JHS 1995 I see yes o start adwuma no me ka say na ababawa afuna na mesi so papa no waya ade na campaign no so no da bi o mode na ba beduro ne mpanyimfo a ebi mo free mu a ebi mu nim no ye besere se wo mo emboaboa wo mo ho no mo arrange wo mo ne maye no mo wa papa no because ono so a family man option ne ma it can be say ne man cry here fees a ehin no wokofo no fe sika twitwi dia o boy I wonder say what like what chia de na gu ni tirim na oka na Akoma FM so no ibibia ye bia no ya de mrato de bia mrada yenye enema basa ya ka chesaba ne mbo company ni din ampabo amone de ye de ni die ani wo bu ese e de ama company no enti wo mo so hunu ebu e de ama wo mo no no mo fa papa no de ni sika e wo so wodi no o mo fa mma no ese wo gede en papa nipa bi se won twanto because twanto abekọ bo nsam jem obekọ bo ai baby e wo du idie se nyame bo mi nyina eduru fie se ya nki ye di sebi nkwasasam na na ehunu ye benya na fie gyan kwasasane ye ni yakopon afadamfo so enti papa yi de be wo du no o mo fa ni sika ne emma no e wasumdwe kwan so we nye gidi o mo fa ma no na odwuma ni bi ase na katwea na da che ne manso ehunu se ye papa obobra ansana nyame ebe friend. Okay yo ye twa ye ho commercial break ye ba ye betwa ye nkomo no eso nti numbers no na ye de to dwa no 0243114497 0322498035 ye twa ye ho sima mienu ye ba na wo so a wotie ye no wabekye wadwe miniamba mienu no so ewa ha ewra ene adwoa enso ba betena se no mo so de o madwen chaba ye ba te se ya we am in crown bonny bonny crown probi so din timi ye bonny na mene company bi na ye adwuma bi mfiri bebre ni ye start adwuma no 1994 bacho you okay omo ma me appointment in fact omo akra na chiro kata ma me say omo hia me application for appointment omo de man no mo fa me adwuma 94 yes ye be ye adwuma abomu kosi Akoma FM 87.9 Kumasi a permanent appointment it just me call retirement the egusu aye adwuma na 95 abe afia happen omo yes o almost sa mpeni management no me nko chef of Robiase na yenye adwuma ewo Kumasi ntema ba Afram place na bibi ekoso bia na omo na be manage nti ye hwa na adwuma na adwuma na omo ye ntutu ye bi say 15 years bia na omo nsakra bi omo policy okay nti ye I do 2002 Akoma FM 87.9 Kumasi na samre na omo ma me omo assign me se me nye adwuma bi I say ye move office ni bebre di akọ nsakra ya HR policies so omo ta me patcho hold on omodi kan file 1994 no omo file na o ye di adwuma na omo reassign e wo no eno so na ye di adwuma me pese me hu se na ye the same line of work na omo di ma wa patcho na me omo farm foforo no 94 no me driver mechanic okay okay nti 2015 and now 2012 now see omo sign sign Akoma FM 87.9 Kumasi okay na almost a year in Sakra bi or HR policy kakra but we have difference in your match bia okay before 2001 then Sakra na banti no mo assign me na say I will be ba be 2 kwan no mo hwe say omo ho ba mbo ne o mane mo nti no mo so membe so na menye memfa omo nante nti omo so mo mfi Ghana ha amano ne fo bebre wu omo basa na se me ko form na me ne omo nante ya de adwuma no ntutu ya Akoma FM 87.9 Kumasi appointment omo ye say over time na fe so me yare apomuden so no ombehwe na me obra me ko leave
die dwumadie eba so adwoada bia ekopim efiade bia 1240 ekopim se 3 ebebo 3 ne bone ye sori a ne the sports brow ewo Akoma sports na onua nso edi onua agrofie enso edi abrew dwumadie de bia sa na ye no wasam no de chinia na wonya ba bia emfa nko enya emboa yesi fabreye na nyame adom nti no ye beboa ama wonso wenya solution to how bia ne atiti bia onamu enti wotie ye bibi tete bibi how na wechine na wonya ho faso bia wo de fabreye nyame nti ye beboa 0530 507-849 0530-507-849 ofra yen producers no ebefa na omono wedi nkomo ne ebuki da wobeba na so de wasem no aba beto yenim ne aboama solution no edi aba era Aunty Bea what company ni di no yemu ahyew na ya na me blame omo too much ya nuanu bi before Ghana for na ye korora mu di animu e wo hamom as country directors no ya na ye courses ani ma we okay because sabi kan ne sa bro ni adwuma we yi adwuma keni se ba ne sa sabi bro ni mpesisi oh bro ni mpesisi abusiafo ene ma ha papa yi sabi onya momobo mobo me sorry to see akra me camera crashing oni ahoden twa no so aka waso adwuma ye ni akatu ya fata no eba ne se no bi be ye adwuma efihia du baako from 1994 1994 nti yare no mu ba ye ne nasefo ni na be 2013 na chesa fedie enti so bi ye adwuma na yare to no kwa mu a enti papa ye ne pe no kwachechire yare ne be ye ne ho ana ya de usai wo hene nim koya se usai yi ade ofre wa na dwo dasuo mu anopa wi anwumra wo beba usai eyi ade na te se yare de betimi about anytime yare e ba na nke bonkra ana se to nkra Aunty Bea kiye nyina nke be hu ko e be fa so asiesie ka ye nje mpo yes me ni se papa what is kind of koto yare de be ye ne ho yare na ye no so sabio ama na jojo e se wona mo nka wonyini bia asanso yare na ma na ye dey wa ye mre adwuma bia ne ho betimi aye ti sabre na ko so odidi ni sika wo ye adwuma mre bia atwam ne ho here is the case yes remo what's na hako si se wo wi asem ni na omo company ni din yanso ye modin yam pese ye bet na ha aye story part 2 na afei ye de mo pictures modin mo videos any ade nyina ebetu dwa esanse mo ye big company yam pese be wi ase no na akoye man kramra no na nyame to nsafra na wakọ ne baby akọtena ne baby all right yo me da se papa enti wa wotie ye enso obetimi afre 0243 114497 0243 114497 0322498035 also betimi afre na wache adwen ewo enne ye nkomo yi ehu good afternoon Aunty Bea ta ke na tete yeso adome ho ye na also Boko. Yo. So for you to hotel. Sama pomu. Yo. Mama. Yes, you can come and say here. And see you. Nyame adom. Okay, you can come to the TV. Ai. You send papa. After some you know you. Mama. After some no one. Yes. You can say from you right. Yo, ya da se sama. De nchia ne de we nchia kra na chese wa ambasro ha. Sama pomu ya da wase wai. Hello, good afternoon. 0243114497 0322498035 good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Pacho me de mam se wan ka sa credit. Yo mami yeti o. Anti me pacho mo mo papa mi na omo sanka e tikam. Yo. Because tena o kan when wa ye adwuma no so yi. Enti mo na mo be boa no. To ada o ma mo mo na in sanka ni tika. Yeti, yeda sirade ni yebuafo. Good afternoon. Afternoon, Aunty Bea. Boko dear captain. I'm in the mama, not sir. Yes, so adom yes ye hoye. Yes. Aunty Bea, I kissing you are back. Not the cry. It's you want to see you now. Now, no, to pay it to us. I am with and the other than of it for yes. I'm going to get it everything. It's a papa when you move something like a manu. That's what we are getting mampu or can you get a man and son of the Nako friend called to the I don't know where I think we really require the winning up
ya ti so na bi da bit my erade ni nyina ye boafo ye das papa captain 0243114497 nyina so 032249835. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon, Dr. Boko nyame adom udi baby akasefi. Meka sefi asina chiase. Okay. Meka choy. Bomwa papa no na ne sankani sika. Na Ghana for ebiye wo ye pesa de ne ko di adwuma nimu a. Na ye di adwuma na ko ye se ye ja ase. Meka broni adwuma die. Nyina obia eso bia nsaka ana broni adwuma de ni kwa so bi edita ni na maame ne papa no buro nsama okokosia no no ni asem no maame no kwa na me ye bisa sado hey oni na okosia baby da na good afternoon my friend I don't know me just tell the person me to ye tie o o show TV no ti the bob. Good afternoon. Yo di baby o kasefi. Look one come to yo ye tie o. No saba pe mi chamano. Anata ayo obo kunu. Me pacho yo ya das papa. Good afternoon. Good afternoon. Yo about di baby o kasefi. My chair friend Jennifer me kasefi Roja. Yo Jenny ye tie o. No dear, cost baby company baby. No. Companies they will no age my be offer I be one of down no then I kind. Before no more before now. Jennifer. 0243114497. Good afternoon. Hey. Papa no akase gun from me auntie hwe yo nyahwe. Good afternoon. 1937. Okay, Ghana no. Aye. Any look at you. Your best friend. They say, we don't go down there. And so, you better and not your go. Not to. If you do, you go Cassia. I think you go to Cassia. You go to show. 1937 year that's papa 0243114497. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Yo udi baby akasefi. Me pacho friend na makoko me kasefi wa sejabo. Yo nana pacho yeti o. Me pacho papa ni skano me tre ma monje mano na me kra esi a me sie me re kra mpako. Ebe ho. Esi se obi eni mu fifire so aba. Nti esema o de abetu monima ye pamacho monje mfama no ma ye wa. Yati. Ye da se ra de boafo ye be ye betimi bia. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mami, oni wa fon pampa cho peja oni kakra. Good afternoon. Yes, good afternoon. Udi baby akasefi. Pacho makasefi makase. Hello. Mami pacho mitie o kasa. Pacho mo so ba de twene se. Nyamwa papa no. Yesremwa momwa no saza sane o si akasa no fa me raho. Nti momwa no leske bia o so modema no. Yo. Omo fa ma no. Man pacho ye das nyame show. Good afternoon. Afternoon. Yo udi baby akasefi. Mpacho friend kwesi mi kasafi 2026. Yo kwesi yetie o. We je message mo bo mo de e ma papa no. Na Aunty Bea sisi anye e koso wo man no mu no. And you be before now, you be before ya, or more modified. No company be a Yuma, a mining company, no bonity. Start a paper with the
manager the time Melissa Mamma resigning by force. They could be chain and first to apply for that company in the back. No, we be needing now is you. I'm just going to with man 8 years. You. To let someone you. But already we are listening to Mama. Your number, production number, no patrol. Ukita pen, I'll bet me actually say, I just had your share. Messign their two no afraid. Why? Okay. So, who say ye now, Pesa Frey, and also the was some eba. Ye the number neighbor to ja, not what Frey, Timon Coswa, and she good afternoon. Afternoon. You, Udin baby, or Casefi. Family, because of his woman. You, Ima too. You, Midas, the pass, Manamo, with the famous army. Cafra. Made in the dear Modino. Many of you pay, and send me to Misha Pugam Bedley. But we are portrait, you know about trade, and you say, Mupek Casagity, or Mukurama manager. And you met my basso, and no, yeah, that's Papa no mommy. You, na Papa no sent to me as African of Fasani. Me Patrick, yeah, that's Yamin won. It's me, now, so you better call us, bear me and 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. You, but you baby, I'll cassette. You're going to be careful because of the Papa. Your question, what are you too? Madam, you don't have to go without the Yabri. Some celebrities, but I have a problem. The you know why you carry the market is channel, the market, only car, you know. If you only have ready, if you never can get you find the market, necessary Yabacano. That's what we finish coming next word and that go ahead and word about. Yamin will do that from and that's from the kind. You want to know, no, I bet you know for more than water. Not from the kind. You can see that side, Yamin show 0243114497. 0322498035 enche bia mbeti pegi so enka na ye di dwumade ni nyina aba na wie ye Collins. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby a okasefi. Ye tell the clock. Gibena FM Yesu moja. Yesu moja ho ye de. Yamia du mo atibi. Ye de nyame ase. Na atibi ya na me pese e bi sete. Na Bible class in say Jankopon say oboy say me so me so. Nti ya na me say bi say nti ya bi before you sunu e so you nipa Jankopon e sunu me so. Just have me Papa promise no be here no my. You are talking here. Be before you know go to the say onu be ni eti ni ko ba ha wo be bi eduma ma wo bi ye bi ni onu ni sinu ya me. Bi ni ko ade bi ni ma no ta ji aka le bi o. Every time you make a sugar, no one that you are going to do. I see the meaning of the that's it. Good afternoon. Good afternoon, Mama. Yo, Udi baby, I'll Casafi. Pacho, me Christopher, me Casafi so many. Yo, crazy, it's you. Yo, Pacho, Papa, no, last me, no, Papa, and Timonshi and Amumbuan, why? Yo. That's I don't know, of course, we're gonna have to do. Oh, before you see a hundred, I don't know before you are sir. I am thankful. Chris, yeah, that's it. Yamin show 0243114497. Good afternoon. Afternoon. Yo, maybe I show Udi, baby, I'll Casafi. Okay. You can see a separate. Yo, Shadrach, here too. No. As a friend, many people know. Is a new to put up a media can want to mean friend. Oh, Mumbo Madu said, Papa, no, not one. You can't actually Papa, no, I'm a better. Oh, I'm a boy. Oh, my God. You need you. Case, you, and your case, no case, pa. Yet the production of Badeba to Jano, I'm afraid. Why? Yeah, but sorry, I had your production number. Good afternoon. Hello, good afternoon. Oh, what's me? Kafra. Good afternoon. Afternoon, Akoma FM. Me pacho Akoma FM. Pacho, Papa now about studio on
Mungwani man, ate. Mpocho yo. Na mbo di na baby aka se few. Me kasa fi agona swedru. Yo. Nipa wenya stroke. You keep records there. Injo. Me na ye jow na wa send the baby. And no one way to keep winning na. She doctor. She ask and do. If I'm so Mungwani man. Mpocho yo. Mpocho yo. Yes, that's papa. Good afternoon. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby ao kasefi. Bacha mi di Nafisa, mi kasefi wa. Nafisa, wa boko die. Bacha mi na de mo. Yo, yeti o. Bacha papa mi ngwa pa ngwa no. Na sala me bobo. Gana ha bien Kosuwa Gana ha pa de jami si ye djuma. Ma ye djuma for 6 years and they home wa kra. Ma mi ye wa no le timo ye de papa. Ba na de no one day per o so ya se o ma mi sakin letter. Mi ye de mu cheni social security. No ma mi share. Come mi ko start djuma no 40 Ghana na mi cheni mi first pay 40 Ghana. Abo amu ba sakle de net ye na mi cheni ka ba abo ye janka fo. Yari for it, then maybe I just na me do. Mami is sorry when they pay because of sister work and meet. Or she will be the sister work and meet teacher or professor. Or no teaching kwalana. Or me say me na me teacher e ma fa me bakwa no. Because of the mama ba do na all the time do. Koso pa something to mama na age. Homes no so homes no so. Me number na nya sam ketwa ye de beto dwade amamu dodo mo mfre na nabila na nasum bebu. Ajwa Aunty Bea. Enkomo yi. Aunty Bea. On se yenim se enyini wo ho no manka Aunty Bea nke enyina ye adwuma ye di a ye bedi a ye nya bi nye de entro no. Ana ade e ha mene se obi nkete se bre ne mranti brem. O se me ye adwuma na mahwese bia me nkokora obomu no. Menye bibi e de ato aduane di Aunty Bea nya sa anka nipa nka ye mre o ka ye nya anka ye bedi obi ti se ye papa yi te bia wo me ogina kwa ho esre aso on de wo se da bi menimu ba ye adwuma over time ne ade nyina me safata se wo se mo ye den mo de mame Aunty Bea e wo se company na ye bi me de minti nyina mfo so mo chencha na so hwete bia ye papa yi wo mu a Aunty Bea ha adwene e ka me akoye se e ya ye ndwumanfo mpanyifo ne bi de pa esanso omudo omunya bidi nta ya no monkai ye ne ye adwuma no enso ube ko ye ne ye adwuma na ma ye fra so wo ye boss ye fra so wo ye director ye fra so wo ye manager enti se de musisi adwuma anu se mo ye mpanyimfo a aya mudidi a muso monkai nchirima no e bia te bia papa ewu machire ube ko mu bi o ana e bia wo de wonya ne bem de ato woni ntino wonnim se ube ko situation papa no wo mu ana Aunty Bea ha adwene odwuma ni bia se fata na ketua ye be company no de bia me ka se ever since wo betina adwamu de wo ye adwuma nte se de wo ye wankasa wo body no aya na wo mpese obi hu beba asem ti de bia na wo e media general tete ye ethics no dos wo ne wo fa ne ka ye nko de nka wom na so aya na lawyers ni ba ma ye training wo ha no ma na wo ne wo fa ya na mo de wada company bi se no na wo twiwe ko de aya no na so wo ne wo fa aya wo mpese be ye sa de no omo de ko school adwene hwe papa situation Aunty Bea wo wom ye be se company bebe wo bia onfa ne ho nhye papa situation a owom no mo mfa de esefata mfa ma no no mfa nkonko tena fie mfa nsa ne ho yare yate Mr. Media General ye call law school and so every year bia o me my legal training onnim na kwa cancer bi na wano pa asamato etina ye ha no tia ya no say say eh na hafo e de se ne o musi ye o munniam se ne ai ye de ko school papa we make us say cry shine che bia wo se lawyers no maba no m de be ko school na mamunye sei na munye sei na munye sei te ha de professionalism no dem papa me ba chao Akoma mu nsem dwumadie so opese ofreye na so de wasem eba 0530 507 849 0530 507 849 enche bia ye sorry na mama nka se nyame ya adom achina enwumre apomudemre oduyefo abna adepa
eni ba be di nkomo e de afa se ne ye be hwe yaso yie na yaso ensi yankofa yare bi emfa ema yaso ye apomudemre enwumre no so pepepepe ye di news ni ko na wie ye na abna adepa atna sinta ya tie na wonso ebo waso no ho eban ye 87.9 Akoma FM ye Okumasi Asqua ye ne shopping mall no main entrance no na edi ehwanimu usia bon se ya bro sign kese na Akoma FM eda ebo animu ubetimi aba se bibia woton bia ubetimi di aba na ye programs ahodro ni abo hu dehro edi amount ha woton aye top papa enye Kumasi fo nko na eniwenya bebia internationally omuni yenya na ye di nkomo ya obi afro se papa na sema mobo ye papa bia owo US a ohwe yen papa me pese me bonidi ana pressure no kono sunti ono a wotie yen wa send me 500 Ghana cedis se ya se me fama papa no na onfamfa ka enko wo se yen dwumede ne entire stress de we nke betimi aya appeal ama no ba de yesa no so ana yetiefo ne yahwefo yetete mododo ba ye papa ne hwe yen na eno se asem no akana koma nti ye ma no 500 Ghana cedis na onfamfa ka ensan fan konkoko onfa binko ayaresabia nti papa nyame show na onye okese papa na enenso birthdays of all birthdays bako yen deputy producer akomemu nsem yen deputy producer Spatus Kojo sa akodie ye frɛ no Emma Kojo Emrantie Kojo Akoma Kojo Bibia Kojo Spatus happy birthday to you na yesre nyina ne sɛ nyame on show papa na onye okese na sɛ ne ye kan ye sɛ ne wa anya party amaye ne a birthday nka yenka enso wo fa pacha odi amount nti yegyina Akoma FM manager ene staff yegyina yese ye ma happy birthday Spatus Kojo sa kodie ha enenenso nyame adom yedi dwumadie ni nyina ebesi production team members Nana Villa Kantanka chief executive producer ono na assisted by the Ned Odina wo dey Spatus Kojo sa kodie yaboafo bi enso Emmanuel Kwame Vadi Beluchi Nana Yaw Ote Obaya Abrefo Enka ena Ote Adwa Peggy so Enka na Ote Era enso Enka Mia debia da nyame adom metinem na mede dwumadie no ho chiame no medin de Beatrice Piogabra ubetimi afrɛ me Aunty Bea ene sports for ya chemo time bebre mo fa mbonwom kakra na mo fansa nti Alfred any uti members ni nyina ya wa mo time pa why to de bia na yewia mo time kakra ne de ya chemo time ni ebi nti ye de onua agrofie ebremo ena Akoma nso ye de Akoma Sport eye ebusua panyin Pepe Seralf ena mo Akoma FM 87.9 ahihye dwumedie Akoma Sport a ye de ebremo nti emamu nyim fidie no emfiri ha ye de mu nyina amase nyame ya adom akina ye story ba kwa ye nya positive feedback nyame ya adom akina ye de nyina ebebrem ya twe obi afiri baabi e de na besi Ghana ha sei ni nyina ye by the power of TV by the power of radio nyambo akina obeba na oni aba bedi nkomo ye da mase